Drugog svjetskog rata i prvog tenka na bojnom polju počela je utrka u proizvodnji protutenkovskog naoružanja. Glavno oružje koje tenk ima protiv drugog tenka je njegov top, a glavno protuoklopno streljivo su danas podkalibarski kinetički penetratori. U ovom videu ćemo istražiti kako je išao njihov razvoj i kako danas međusobno stoje tri najvažnije države koje proizvode tenkove, što su naravno SAD, Rusija i Njemačka. Utrka u području era oklopa, koju smo obradili u prethodnom videu, je jednim dijelom određena utrkom u razvoju podkalibarskih kinetičkih penetratora. Ovi penetratori, na engleskom imena SABO ili kraticom APFSDS, su se prvi put pojavili krajem Drugog svjetskog rata i u međuvremenu su zbog svoje učinkovitosti postali glavni protuoklopni projektili u tenkovskim topovima. Kumulativne granate, HEAT ili High Explosive Anti-Tank, se danas tipično ne koriste u tenkovskim borbama. Iako imaju prednost da ne gube na probojnoj moći s povećanjem udaljenosti, novije vrste pasivnog i aktivnog oklopa su toliko učinkovite protiv njih da su danas korisne samo protiv lakših meta poput oklopnih vozila pješaštva. Kinetički penetratori se osvanjaju na dugi metalni štap, prvo čelični, a danas od tungstena ili osiromašenog urana, koji se poput strelice brzinom od 1,5 do 2 km u sekundi zabija u oklop i prolazi kroz njega. Projektil je podkalibarski zato što se ostatak projektila, aluminij ili neki drugi mekši materijal, odbacuje po opaljenju i samo penetrator nastavlja let. Opasnost ovog sustava jesu geleri koji se pojavljuju pri odbacivanju tog materijala koji mogu nauditi pješacima u blizini. Generalno, 4 su glavna načina na koje se može povećati probojnost oklopa ovakvim projektilima. Jedan je povećanje kalibra, drugi je ugradnja dulje topovske cijevi kojom se dobije veći pritisak u njoj. Treći je povećanje barutnog punjenja, a četvrti je ugradnja duljeg penetratora u granatu. Ovaj posljednji način jest ono što su sve velike zemlje odabrale da bi poboljšale performanse svojih topova od 80-ih na ovamo. I NATO države i Sovjetski savez i njegove nasljednice su prvenstveno povećavale duljinu svojih penetratora umjesto da povećavaju gabarite topova, osim Njemačke, o čemu ćemo pričati kasnije. Dulji penetratori znače veću težinu projektila, što smanjuje brzinu, ali povećava silinu pogotka. Glavna američka protuoklopna granata je M829, koja je zajedno s granatom M829A1, zvanom srebrni metak, korištena u operaciji Pustinska oluja. Penetrator je duljine 627, odnosno 684 mm u verziji A1. Uvođenjem oklopa Kontakt 5, SAD je osjetio potrebu da ojača proboj oklopa na svojim Abramsima, pa je 1994. godine proizvedena verzija A2. Penetrator je minimalno dulji i teži, ali je napravljen od nove legure. No to je bio privremeni odgovor, budući da je 2003. godine uveden novi dizajn A3, koji je definitivan odgovor na Kontakt 5 i buduće ruske era oklope. Duljina penetratora je 730 mm, 50 više od projektila A1 i A2, ali ovaj put projektil ima čelični vrh od 100 mm. Ovaj vrh ne pomaže bitno u penetraciji, nego služi tome da detonira era oklop i odlomi se kad ga pogodi čelična pločica. Nakon toga, penetrator od osiromašenog urana može neometano nastaviti proboj glavnog oklopa. Znači, princip donekle sličan ideji tandem bojnih glava za kumulativne projektile. Vrhunac američkog razvoja novog streljiva je M829A4, koja je prihvaćena u službu 2016. godine. Detalji su, kao i za prethodne granate, vojna tajna, no čini se da se radi o penetratoru duljine 840 mm s punom duljinom granate od 960 mm, ponovno s čeličnim vrhom. S obzirom na godinu proizvodnje, vjerojatno se radi o preventivnom odgovoru SAD-a na novi ruski tank T-14 Armata. Nije poznato s kojim streljivom su naoružani američki M1A1 Abramsi u Ukrajini, no moja pretpostavka bi bila verzija A2, budući da bi to odgovaralo tehnološkoj razini poslanih tenkova. Međutim, nema tehničkog razloga da to ne bude i neki noviji projektil. S ruske strane smo vidjeli sličan razvoj granata. Granate s kojima su ušli 90. godine su bili 3 BM42 Mango s penetratorom od 570 mm tungstena, te 3 BM48 Svinjec s penetratorom od osiromašenog urana duljine 546 mm.
Međutim, u 2000-ima se na ruske tenkove T-80 BVM i T-90 A i M počeo ugrađivati novi top 2A46 M5, koji je imao prilagođen autopunjač kako bi primio nove, dulje granate, slične američkom razvoju. To su bile granate 3 BM59 Svinjec 1 s penetratorom od 640 mm od osiromašenog urana, te 3 BM60 Svinjec 2 s penetratorom od 640 mm tungstena. Dakle, ove granate su duljinom penetratora negdje između američkih granata M829A1 i A2. Međutim, ovi projektili su lakši od američkih zbog manjeg promjera 20 mm naspram američkih 25 mm. Za uzvrat, ruski topovi imaju veći kalibar i nešto dulju cijev od 48 kalibara naspram 44 na američkom topu od 120 mm. To donekle izjednačava stvari. Međutim, jasno je da su ovi projektili dosegli maksimum koji se može izvući iz dizajna postojećih tenkova. Novi ruski projektili nemaju čelični vrh koji aktivira era oklop, a unutar gabarita postojećih tenkova nije moguće instalirati automatski punjač koji bi omogućio dulje projektile i penetratore. Stoga je ruski odgovor na nove američke projektile tank T-14 Armata, koji dolazi s novim topom i novim streljivom. Nove granate, ponovno od osiromašenog urana ili tungstena, naziva Vakuum 1 i Vakuum 2, bi mogli imati penetrator od između 700 i 800 mm. Budući da tank nije stupio u aktivnu službu, točni podaci nisu poznati i ovo su samo pretpostavke, ovaj put bez ikakvog dokaza. No novi top i automatski punjač bi trebali omogućiti dulje granate, koje u svoju veličinu možda donose i neke nove inovacije. To ćemo tek vidjeti u budućnosti. Što se korištenih materijala tiče, osiromašeni uran je metal koji očito obje strane preferiraju. Iako radioaktivan, osiromašeni uran ima veću gustoću od tungstena i stoga veću masu u istom volumenu, a ima i fizičko svojstvo samošiljenja, što mu olakšava proboj oklopa. Tungsten je s druge strane dostupniji i sigurniji, te lakši, što omogućava veću brzinu projektila. Treba spomenuti i da iako osiromašeni uran generalno ima 10% veći proboj oklopa, što je razlog zašto ga SAD isključivo koristi, razlike se smanjuju što su brzine projektila veće. Na kraju spomenuo bih i način na koji su Njemci pristupili ovom problemu. Budući da iz političkih razloga ne koriste osiromašeni uran, išli su istom rutom kao i u Drugom svjetskom ratu, a to je da su produljili topovsku cijev s 44 na 55 kalibara u verziji A6 za svoj tank Leopard 2, što je istim granatama osiguralo dodatnu brzinu i energiju, a bilo je jeftinije od razvoja novog topa. Uz to, trenutno koriste projektil od tungstena oznake DM53, duljine slične američkom projektilu M829A2 i ruskom Svinjec 1. Od 2005. dostupan je projektil DM63 istih dimenzija i proboja oklopa, no s novim barutnim punjenjem koje bi trebalo biti vrlo inertno i stoga praktički nemoguće za detonaciju u slučaju pogotka vlastitog tenka. To je problem prisutan na Leopardu 2, budući da on skladišti rezervne granate unutar trupa. No, od 2018. godine na Leoparde 2 se ugrađuje top RH120 L55A1, koji u odnosu na prošli top ima ojačanu konstrukciju kako bi mogao podnijeti veće barutno punjenje. Stoga su razvijene i nove granate DM73, koje ponovno ne povećavaju performanse, već i napređuju barutno punjenje i gubitke energije pri okovnom materijalu oko penetratora, kako bi se postigao dodatni domet. U budućnosti Njemci su pri kraju razvoja nove granate naziva K2020 Neo, koja će u potpunosti iskoristiti mogućnosti novog topa RH120A1. Rheinmetall ima i spreman top od 130 mm, te se čini da je to put kojim će njemački tenkovi ići u budućnosti. Prototip nove granate od 130 mm, kao što vidite, izgleda čudovišno. Na kraju, napomenuo bih da namjerno nisam navodio koliko oklopa probijaju ovi projektili. Iako su određeni podaci dostupni, i oni i oklop na današnjim tenkovima su samo pretpostavke, stoga nisam htio previše ići u nepoznato. Osim toga, gole simulacije ne mogu dočarati kompleksnost modernog bojišta i svih faktora koji utječu na pogodak, pošto mali faktori poput udaljenosti ili kuta pogotka mijenjaju cjelokupan rezultat. Najviše od svega nemoguće je simulirati ljudski faktor, koji je kod ovako moćnih oružja i oklopa najvažniji faktor. Umjesto toga, ovi videi su se koncentrirali na tehnološke principe.
S ovim videom završavamo kratku trilogiju o nekoliko tehničkih aspekata tenkova koji se trenutno koriste u Ukrajini. Ova tema je došla neplanirano, ali mi je bila vrlo zanimljiva pa sam odlučio potrošiti koji tjedan da ju temeljitije obradim. Nakon godišnjeg odmora vraćamo se dovršiti priču o Bismarcku, a nakon toga otvaramo nove teme, vjerojatno fokusirane na vojnu povijest. Hvala vam na svim komentarima, čitam ih i sastavljam listu tema koje vas zanimaju. Pokrićemo ih kad bude moguće. Do tada, hvala na gledanju i nadam se da se uskoro opet vidimo.